Čau lidi! Nazdar, vítáme vás u nového videa, vlastně u nového podcastu, ale tentokrát je takový podcast na druhou. Jsme venku tady, rozumíš? Já jsem Sunshine, to nám ale zalezlo. Máme tady dneska hosta, já ještě to nebudu všecko říkat, prozrazovat, protože možná si pamatujete, že jsem byla na Tenerife v lednu, leden to byl, že? A točila jsem i videa a právě jsem tam měla Dalibora z Loco Parishero na Tenerife a úplně jsem si tam užívala vlastně tím, že jsme vlastně na Tenerife bydleli asi nějakých 2 roky, tak já jsem jako tak nějak, že by mě jako Tenerife uchvátilo jako nic. Ale Loco a to maso tam, tak to mě uchvátilo úplně na entou. Já jsem přijela, že... No, jsem neposlouchal nic jiného, už jsem jako začal docela podezřívat prostě, jako jestli nemáme nějakou nevěru jako na cestě nebo něco. Tam šlo to masíčko, jako to ne. Tam šlo o masíčko. Dalibor, to je takový uleťák. No ale protože jsem tam se dlábila masíčkem, prostě jakoby tak nějak skoro celý týden, ale to nebylo maso, to bylo prostě, to byl koncert, rozumíte, to byl jako dortíček. No a slovo dalo slovo, Dalibora máme tady na naší půdě české, na našem dvorečku tady trošku takovým polorozpadlým, dovezl nějaký vzorky, o kterých vám dneska povykládá, takže budeme dneska tak nějak si tady vykládat, u toho se bude dělat masíčko a pak bude asi na závěr nějaká degustace, já musím ukázat, hele, to nejdůležitější je tady takhle jako před nama. No. Takže... Ujmi se toho nějak. Taky bych rád přivítal Dalibora Porubského. Čaute všetci. Som veľmi rád, že ste ma zavolali a privítali takto nádherne a teším sa na dnešný deň. A ono to dneska nebude úplně jako o cestování, bude to hodně o jídle, ale zároveň i o tom cestování, protože Dalibor má za sebou docela zajímavý životní příběh. Takže určitě nám teďka řekni, co všechno máš za sebou. Nějakou tu story, co jsi nám vlastně říkal už vevnitř. Říkal, že to unese 2 baluji, tak pojď chvíli přisednout. Tak si sedni víc do prostředka. Skúška v priamom prenose. Tak, plnotučný podcast je tady. Je to tu. A dobrý, ale drží Dobrý, nás drží to. Tak to je poctivý. No, čo by som vám... Můžeš začít od malého štěňátka, když jsi byl, a pokračovat. Od malého štěňátka. Tak co ten malej Dalibore, kde si nám vyloupil do toho světa, jak k tomu masíčku přišel? Bol to krásny, slnečný, letný deň. To si úplně pamatuju. Áno. Tak spievali tie lastovičky v Trenčíne. Nie, som z Trenčína. Celý život som sa nejak motal okolo Trenčína a potom vlastne, jak som dospel, tak som vedel, že môj život je niekde inde, alebo spoznať svet a tým pádom, že som sa vyučil ako kuchár, tak som zistil, že tá kuchárčina je môj štýl, len som sa trošku hľadal v tých štýloch, lebo aj keď strašne rád jem tieto naše krásne československé jedlá, alebo aj rôzne európske, tak vždycky ma hnalo ísť proste niekam inám a niečo iné. No a tým pádom som nejak spoznal nejakých ľudí a zoznámil som sa s Brazílcami a tí mi ukázali, čo je svet grilovania. No a tam som sa úplne našiel a tam začala moja nová púť Dalibora Porubského, grillmajstra. A říkáš, že si seznámil s Brazílcem, a tak s tím se seznámil kde, nebo kde to je? S tými som sa zoznámil v Bratislave. To už je vlastne, vážne už to je niekoľko rokov. Teraz sme si to vlastne hovorili, tak to už je cez 20 rokov. No a vlastne tam sa otvárala taká brazílska reštaurácia, takým typickým štýlom, to je to rodizio, kde vlastne nosia tí pasadori rôzne veľké kusy mesa na rôznych šabliach a vám to krájajú pred vami a vy máte k tomu krásny bufet šalátový a si dáte vlastne čo vám chutí a máte takú degustáciu mesovú. A to sa mi veľmi zapáčilo a robí sa to samozrejme na ohni, čo je veľmi dôležité povedať v tomto podcaste, že oheň je vlastne tá... Tak máš to na tričku. Máš to na tričku. Mám to aj trošku plamený. Co to je šílený... Bláznivý grillmeister, áno. Bláznivý grillmeister. Loco Parishero je bláznivý grillmeister. Neberiem žiadne tabletky ani nič, akože nie som žiadny, občas to se mnou sekne, ale to doktor povedal, že je normálne, že to sa nemám bať. Ale je to hlavne o tom, že ja som sa potom dostal do tej spomínanej už niekoľkokrát
mňou Dominikánskej republiky a do tej mojej zmeny celého môjho rozmýšľania o gastronómii, o živote a celej tej mojej veci. A tam som vlastne začal donášať do Dominikánskej republiky rôzne techniky grilovania, ktoré tam nikdy neboli. Tam je tradícia istej techniky, to sa volá, že asado de puya. To znamená, že máte také dlhé drevené tyče a na tom sú napichnuté napríklad celé prasatá, kurence, rôzne časti hovedzieho. A to sa točí na celú noc na ohni a potom ráno sa to vlastne predáva s tými fazulami, krásnou rýžou. A to vlastne ja som začal nosiť iné techniky, ako je napríklad texaské barbecue, smoker takzvaný, alebo to udenie. Alebo z Brazílie tie lietajúce kurence, čo je taký krásny štýl, že vlastne máte zavesené kuratá na takom systéme a pod tým máte oheň, sa tam krásne grillujú. No a rôzne iné techniky grilovania som doniesol do Dominikánskej a im sa to veľmi páčilo a tam bola tá voda na môj mlyn, kde pochopili, že majú vlastne v zemi človeka, ktorý to myslí vážne s ohňom a chce ho presadiť aj do reštaurácie alebo do vysokej gastronómie. Co točíš tady ešte? No, ale máme tady jako i holky, tak já bych možná trošičku odbočila a zabrozdala na VKVčka, protože Dalibor si vlastně v Dominikánské republice našel svoji aktuální nynější manželku. Jste spolu dlouho, že? Ano. Máte spolu 2 dětičky. Tak něco nám řekni, nějaký rozdíly mezi tou dominikánskou krví a tou československou, co se týká ženských. A určite to temperamente. Určite to je, že ten temperament je tam veľmi, veľmi dôležitý a o takom žití, že nerobia si problémy z vecí, z ktorých sa problémy nemusia robiť. Že žijú takým, myslím si, že šťastnejším životom ohľadom tých vecí, ktoré by mali byť akože asi dôležité, ale dajú sa riešiť aj ináč a nie stresom a vytváraním problémov, dramatami. Áno. Aj keď sú veľmi temperamentné a takže nesmí zlobiť moc, jo? Nezlobím, že vraj. Nezlobíš, jo? Alebo občas. Že na zlobenie odlietam na Slovensku. Jo, takhle. Mě by spíš zajímaly takový ty jako... Jsem hodněkrát slyšel třeba o některých jako párech, že třeba s Američanama se blbý soužití, že prostě jak je rozdělená ta mentalita. Jo, tak prostě je to takový jako jiný a hodně těch vztahů jakoby na tom zkrachuje ve finále po nějakých letech, tak mě zajímalo, jestli máte třeba něco, na co fakt jako narážíte, že jako tam je fakt jako citelný ten rozdíl té mentality a jako, že prostě je to jako překážka, kterou jste tím, že se milujete, samozřejmě překonali, ale... Určite boli tie, predsa len sme stredoeurópania, takže máme aj my Slováci máme svoju tvrdú hlavu a predsa len som lev, takže mám to tak nejak geneticky zakodované nejaké veci, ktoré som musel aj trochu zmeniť, alebo sa museli viac prispôsobiť, jak zmeniť. A ide o to napríklad o výchove, vieš, že výchova toho dieťaťa je veľmi dôležitá u nás a ja ďakujem vlastne mojej žene Ire, že je úžasná matka a tam som zistil, že je dobré, že dieťa nemusí chodiť spávať o 7 večer, že to je... Dieťa môže spať aj neskôr, ráno sa dospí, alebo sú tam tie veci, ktoré potom vlastne chápeš, lebo veď finálne v tej Dominikánskej do 9. večer je 40 stupňov a uháňať decko na slnku, tak radšej nech sa potom zahrá ešte v nejakej inej teplote alebo v nejakom inom tom prostredí, ale to boli také veci, ktoré sme my boli naučení, že nie, spáť a takto to bude, a pritom si myslím, že tie decká sú vychované úžasne a sú akože, myslím si, že keď dieťa sa usmieva a nebeha po ulici z jačiace šialenie, tak to znamená, že asi je šťastné v tej rodine a že tam to je nejak akože to ide nejakým spôsobom.
To je hezký. A to je důležitý. To je důležitý. Určite áno, takže to boli také veľké také veci, alebo aj s doktormi, to bolo také, my sme tak ináč naučení, že kedy vedieš dieťa k doktorovi a tak. Tu to boli také, že tak, a teraz ide doktorovi a že ja podľa môjho som, že vidíš, nemusí asi ísť. Tak ja som grillmeister, nie doktor. A možno to som cítil ináč. Ale to boli jediné také, myslím si, že to sú také boli najzákladnejšie, také, že kde sme sa vedeli tak trochu. Já bych se ještě vrátil Jdem zpátky. taháme kávečka, jako když na to ještě čas. Na to je čas, ale já bych se ještě vrátil, protože já samozřejmě to vím, že bychom to tady rozebírali s Daliborem. Ale on vlastně vedl v Dominikánské republice, asi byl ve 3 restauracích různých, to dobře pamatuju? Áno, tam bol som vo veľa reštauráciách, ale len pracoval som za tú dlhú dobu len pre 2 dôležité spoločnosti. Potom na záver úplný koniec som robil ešte poradenstvo pre jednu, ale to bola len jedna reštaurácia. A mal som to šťastie, musím zaklopať na tú moju drevenú hlavu, že som sa dostal k ľuďom, ktorí si ma vážili a dali mi šancu, že otvorili mi ten gastronomický svet v karibský a mohol som vlastne začať pracovať pre Grupo Mix, kde som vlastne sa stal exekutív šéfom pre 3 reštaurácie a jedna z tých reštaurácií bola Meatpacking, ktorú sme viedli veľmi dobrým smerom a nakoniec mali sme druhý najlepší burger v Dominikánskej republike a mali sme najväčšiu predajnosť toho burgera historicky v Dominikánskej republike. My sme za 3 mesiace predali 3000 burgerov. Takže to je tvoje oblíbená velice parketa a miluješ určite burgery. Ja by som sa k tomuto nevracal. Jeho kuchaři ho milovali. Nenávideli, výhražné dopisy mi posielali domov. Ale nezvládli sme to a boli sme spolu v tejto spoločnosti, sme boli vlastne niečo cez 2 roky, nebolo to 3 ani 2,5, ale niečo cez 2 roky a prišla ponuka do druhej väčšej spoločnosti, kde mi urobia priestor iba ako pre mňa, pretože rešpektovali už to Loco Parishero, už ho rešpektovali, že áno, že budú ma podporovať v tom, že oni majú zamestnaného proste loka. No a vytvorili mi proste v 2 reštauráciách, jedno v Punta Cane a druhú v Santo Domingu, moju vlastnú pozíciu v strede reštaurácie, proste som mal otvorený oheň a tam som vlastne grilloval s mojimi chalanmi a do toho mi pridali ešte niekoľko reštaurácií, takže tam som nebol šéf-kuchár. Šéf-kuchár má na starosti iné veci, tam som bol proste ten šéf grillmeister alebo šéf grillu, alebo neviem, aký som to boss pit, jak to Američania hovoria. No a tam sa úplne to už vyšpičkovalo do vážne tej gastronómie, ktorá sa robila. No, takže to bolo som veľmi vďačný za tú šancu a som rád, že som ju dal tak, jak Proměnil si myslím v tom nejlepším jako smyslu slova, no. Ty jsi mohl ještě určitě rozvést, že vlastně to taky asi lidi neví, že to Loco Parishero není jenom jako název té restaurace. To som ja vlastne, ja som teraz, už je to názov reštaurácie, ale Loco Parishero bol moja firma na Dominikánskej, tam robila poradensko gastronomické ohľadom grillov. Zvárali sme grily pre reštaurácie, učili sme šéf-kuchárov, jak sa krájať mäso, učili sme šéf-kuchárov robiť rôzne klobásy, rôzne udeniny. Toto všetko sa robilo v tom balíčku Loco Parishero, plus sme robili poradenstvo keď niekto chcel otvoriť v dominikánskej reštaurácii nejaký grill, tak myslím si, že som bol medzi prvými 2, ktorí volali, že či máme čas urobiť celé poradenstvo pre otvorenie nového konceptu. A vlastne tak som sa dostal až do Grupo Noach, čo bola moja posledná práca v Dominikánskej. A tam som otvoril v Punta Cane taký pekný pub s grillom, sa volá, že Bruja Chupadora. To znamená vlastne čarodejnica, ktorá pije. Čupár pije, takže čarodejnica, čo pije. No. Takže to sme... Takže furt to tam funguje? Niekto si to prevzal? Áno, funguje, sú tam kuchári, už majú iných
už aj akože niektoré veci z toho lístku zostali, ale už sú tam iní chalani, predsa len už je to, teraz som vlastne naspäť, je to 4 roky už som v Európe, no. Tak zastihol nás v tom najhoršom ten COVID, no tak ten bol taký zvláštny ako pre každého. Nepoložil nás, postavil nás na nohy iným spôsobom a ideme ďalej, jak sme už povedali, na Tenerife a já bych ještě, ať máme tu chronologii kompletní, tak bych ještě zmínil, že mezi Dominikánskou republikou a Slovenskem, tak ještě byla Argentina. Argentina bola v rámci Dominikánskej, áno, bola 3-krát Argentína, 2-krát som sa tam bol niečo učiť a poslednýkrát som ja bol učiť Argentíncov niečo, no. Což jako Buenos Aires, pro ty, co neví, tak to je vyhlášený, jakože fakt. Na stejky a na hovězí, že na grilování. Oni to je krásne v Argentíncoch, že oni na hovädzie meso povedia meso. Ale na bravčové, na kura povedia, že to je bravčové, to je kura. Aha. Nepovedia, že to je meso. No, tak to má něco podobně, no. Já jsem taky na to hovězí hodně, no. No, po Argentině teda bylo Irsko na chvilku. Chvíľkové to určitě Irsko. Řekni to, co jsi nám tady vykládal. Jakože Irsko super, všechno Irsko dobrý, ale... Irsko je určite nádherná krajina, všetko, len tam proste za nejakým šedým oblakom v kuse svieti nejaká žiarovka, nikto nevie, či to je slnko, alebo či to je žiarovka umelo, len tam nahodená niekde, aby sa nezbláznili úplne. Ale áno, Irsko bolo veľmi ťažké ohľadom počasia a tam som si uvedomil, že proste prvýkrát môže, že vážne na psychiku človeka mať to počasie, vliv počasie. Že vždycky som to bol také, že predsa v tom Karibiku som mal 2 trenky, jedny flip-flopy a bolo to vybavené. To se tady 2 sešli. Já říkám celou dobu. To se tady 2 sešli. Já můžu chodit všade v igelitky. Přesně, já říkám celou dobu. To je úplně, to je jako kopie, no. No vždycky, když nás někde balila, nebo to kam pojedeme, říkám si, my 2 žabky, ty vole, 2 trenky, 4 trička. A já, že ty kufry, prostě to já. Ano, je to, ano, mám to. Že mám to doma, ano. To je minimalismus, ty. No, takže to bolo tak, aj keď som sa z nosu zasa niečo nové naučil, vieš, ten človek predsa len, jak takto krásne chodí, tak sa vždycky niekde niečo naučí. Ja to vždy hovorím, že to, čo ja sa môžem naučiť od vás, vy sa niečo naučíte odo mňa a tak môžeme rásť všetci, že to je také... To je vlastně zajímavý, zase na mě káplo, doufám, že to ty bude to furt přivoláváš, prosím. To je vlastně zajímavý na tom, že my cestujeme jakoby za tou přírodou a prostě poznávat ty lidi a takový a Dalibor cestuje zatím, aby poznával, v kterých koutech světa se jak grilluje. No, což je teda zajímavý, jako jak jsi popisoval. Ano. Jo, to taky mohl klidně rozvést, jako ty rozdíly toho grillování, třeba ta Dominikánská republika, tak jak jsme zvyklí, tak jak Američani třeba. Presne, ty si sa ma opýtal, že čo je tá technika a sme si... Pol hodinu sme mali debatu o všetkých technikách sveta a skončili sme v Španielsku a na Balkáne a vlastne stále sme sa neporozprávali o celej Ázii a Indii a všetkých ostatných veciach, kde oheň je tiež bežným vlastne denným spôsobom varenia. Takže to sú také veľmi dôležité veci, ktoré ľudia zatiaľ nerozumejú, alebo my sme na to hlavne zabudli, nás o toho odnaučili. Lebo keď si zoberieš, že ja by som teraz chcel prejsť po pár hradoch a chcel si pozrieť, na hradoch sa stále zabúda ukazovať tie kuchyne. Lebo tie kuchyne boli vážne naložené, tam boli vymyslené tie systémy, v tej dobe kováči vedeli robiť kuchyne, tam sa proste vážne piekli celé voly a všetky takéto záležitosti. To boli normálne vymyslené technológie, ktoré škoda, že alebo sú zachované na minimum tých hradov, ktorých je, tak je minimum zachovaný. To je zajímavá myšlenka. To prostě ty sporáky, mikrovlnky. Plyn to zničil. Plyn to vlastne, plynofikácia a všetky tieto veci to zničil, lebo keď si zoberieš ešte, vy určite tiež, ale my pri Trenčine máme lazy a takéto proste tieto domčeky samotné a tam stále, tam plyn není, tam proste prídeš v lete a zakúriš najprv do toho systému kuchynského a ten kuchynský systém ti vlastne rozhorí platňu,
rozhorí ti ohrievač vody, rozhorí ti, kde upečeš chleba, rozhorí ti, kde dole upečeš prasa. A rozhorí ti úplne celú ako takú nádhernú vec v strede proste domu. A to zničilo tieto veci. No, to akože cez ten ešte to som ti zabudol povedať, že ja som cez ten COVID mal chvíľu taký, že mal som 6 týždňov čas. A ja som sa takto dostal na takú chalupu. No, to je pri Trenčíne. Tá dedinka, alebo tá osada sa volá Zvrácená. A to bolo môjho kámoša chalupa. Ja som tam mu povedal, že nechaj ma tu, ja tu budem proste, čo mám ísť do toho mesta, tak tam nič nemôžem robiť. Že ja tu budem na tej... Áno, vegete. A oni za mňou chodili vždycky na víkend a ja som sa vlastne tam naučil piec chleba. Ja som si tam robil všelijaké vymyslené placky, všetko. A všetko v tej kuchyni, čo je proste ten systém. Oprášil som mu tam mal normálne ten systém na to upečenie prasaťa, tak som mu volal. Tam hľadal po horách signál, že dones prasa, že jaké prasa chceš doniesť? Že dones kúp niekde malé prasa, že upečeme si prasa. Oni tam chodili normálne šialení, pozerať na mňa, že čo ja som tam robil. No a to bol tiež veľmi, akože to bol jeden také veľké pozitívum, že som sa naučil som sa piec chleba. To je mazec teda, ne? V trúbe, alebo jak by som to nazval, v nejakej peci, v peci, kde proste to tam robili. Proste. Boli tam na to nástroje, boli tam všetky tie ošátky, všetky tie záležitosti na pečenie chleba. No. Když ještě takovýhle detox chytne, co se napadne, tak zavolej, jako nepřivezeme. Rádi se zúčastníme, ale tohle mě fascinuje. No. Na tohle se právě těším třeba do té Ázie, že fakt jako tam si to právě představuju, že fakt oni neznají vůbec tyhle ty věci jako sporák, takový, že tam fakt to bude. Určitě v těch dědinách jsou stále tieto veci veľmi teď ještě oni jsou hrozně pohostinní. Co jako fakt mám nakoukaný ty cestovatele a načtený a to, tak to je... My to ani nemáme nachutnaný, vlastně máme ochutnanou hodně Ameriku, máme ochutnanou Evropu, ale jakoby tu Asii vůbec, no, takže taky se na to těším, no, co se jakoby týká toho gastra. No, tady už se něco podává. Tady se něco už chystá. Ještě dáme to. Můžeme se bavit, Pohodě, tak určitě zvládáme všetko, já len si to tak ještě trošku dochystám. Teď máme takový poklad a ani to nevyužíváme, vidíš to. No, veď začnete. No, Balu, musíš to očumnout. Jsme právě čekali, až to odpaníš. Že áno. Víš, tu sme si tak, aby sme mali čo pri tom rozprávaní. Toto je veľmi zaujímavá vec. To prezentuj určitě, Volá sa to Morcilla. To mají na Tenerife, vím, že jako takový jako jelita. Áno, sú to krvavnice s rýžou. Ale tieto sú veľmi dôležité, že sú urobené z hovädzej Angus krvi od Miguela Vergaru. Majú to takúto krásnu štruktúru. A vlastne sa grillujú. Môžu sa aj upiecť, alebo tak na platni, ale najlepšie sú takto grillované. No vlastne takto. Želiesko, aby... To mě tady ty věci teda moc neberou, no to jsou zvědavá. Uvidíš, to je krásne. Nech sa páči. Určite sa neboj. Vážne sa neboj. Já moc na tady... Pošli to sem. Že není to ani žába. To jsem jedla, vlastně ne, co jsme to jedli? Jedli jsi nějaký žabí stejnka nebo žabí stejnka jsme měli na Louisianě. No, to mi jde to kažunská, tady ty věci. Pašli to sem. To voní to ale dobře. To bude dobrý, to není z žádných špatných věcí, hele. No to ne, a to střívko je jedlý, nebo? Ano, to je. Tak tam máš když tak nožík, se jí dej. Tak jako to nebudu bát, ne? No, neboj, ne? Je to dobrý? To je jako fakt výborný. Jo. On má totiž rád i ten ve Skotsku, ten... Haggis. Hej, ty věci. A toto je ináč vychutené, toto je prostě ináč vychutené. Ale to bakne tebe. Jo. To je výborný. Určite je to veľmi populárne. Ono je to hlavne populárne v Španielsku v v tej časti Burgosu. Tam sa ale robí sa bravčová. No a vlastne, jak my dovážeme to hovädzie, tak sme takýto plán urobili, že bude aj hovädzia. A to je to jako rýže v tom nejaká? Rýža, áno, rýža. To je na tom sranda, že
tí Španieli používajú strašne veľa ryže, veď oni vlastne majú rýžové plantáže, všetko. No dobrý je to, člověče. Jako překvapení pro mě, obrovský. Jako, přednost dám tam tomu tácu. Áno, jasne, chápem. Ale je to určite príjemné spestrenie toho grilu. No. A je to taká je to tá určite zaujímavosť grilová. No to rozhodně teda, čumím. Iné. Já jsem teda tu tenerifskou jako vždycky na to koukal. Nie, ale tá je, Moc by to vieš čo, tam je nalákalo. prúser. Tam je prúser, tá tenerifská, že je sladká. Ne. No to je prúser. Tá tenerifská sa vážne nedá jesť. Máš tady, je to by taky dobrý. Tohle to byl můj šok, tyjo. Jak jsme byli na dovolené v Americe, já si na druhé, tak jsem měl chuť na nějakou jako uzeninu, víš, protože jsme tam furt prostě žili takový jako nesmysly, co tam oni a oni uzeniny moc nedělají. No, No tak jsme v nějakém obchodě našli prostě hard salami, jak Herkules třeba, nebo já nevím, Vysočina. No a já jsem si nevšiml, že to je tyjo, pod tím je napsáno prostě sweet Amish salami nebo něco takového, jakože amišský salám sladký. No tak jsem to koupil, jo, radost, jo, dám si nějakou uzeninu, že a to. A tak u Amišu jsme si Ochutnal jsem jeden plátek. Ochutnal jsem jeden plátek, no ty má sladký salám. To nejedl. To nejedl, to normálně jako fakt si ti úplně vrací. Oni i ty medový šumky vyžedou a to. No, to nejprodávanější u nich, medová Fuj. šunka. Áno, medová šunka, hej, to chápem, lebo to majú oni ako vianočné, alebo takéto. No, je to sváteční, no. Na díku vzdání to kupujú hodně. Dobre, ale to majú vyúdené, to akože udia normálne v udiárniach, hej, to chápem. Ale tento... A ja musím to ochutnať, nie, veď tak je to tradičné, tenerifské, tak to musím ochutnať, ale hento išlo zo mňa. A, lebo tam oni dávajú do toho tie, normálne, že sladké, do toho dávajú tie sladké veci. Vieš, že tieto sušené hrozienka a tieto nuese a všetké orechy a že chlapci, tak takže turistická rada na Tenerife si morsi udávej tam bol, obecne na Kanárech. Vážne je to vec, ja mám veľmi málo vecí, na ktoré poviem, že nepoviem fuj, na nič nepoviem fuj, je to jedlo, je to kultúra, to ale... To vidieť, že si žereme všechno, že? Ale, hej. Ale toto mi vážne nechutilo a nebudem to ani doporučovať vlastne. To je taká jediná vec, ktorá mi na Tenerife, akože tak to ste sa zbláznili to trošku. Mně jako popravdě ani moc nechutalo to garbanza za tady ty jejich tradiční jídla. Jediný, co mi vlastně chutná, jako co fakt miluju, tak je carne de cabra. Carne de cabra, no tak jo, to jako mi chutná. To viděl robiť jak kdyby krásne, takový. Že jo, tak to mi fakt chutná. A tiež to nemá ten pach tej kozy, je to proste... No, to udělal. Jako to... To som sa naučil, kozu som sa naučil robiť od Hajťanov. Normálne môže to byť aj starý cap, len ho náš na celú noc do láku z kávy. Uvaríš proste magorák, veľa magoráku kávy a to namočíš celú tú kozu do toho a to všetko vyťahne. A úžasné. Já jsem někde četl, že hodně ořezal z toho ten tuk, že ten tuk má jako tu... Áno, hej, ale jako, no. Toto je už bolo normálne stará koza, úplne tam... že už zabite ma už, lebo ja už nechcem žiť. A normálne ten Hajťan to dal do toho láku a na druhý deň to griloval, dá sa cesnaky a všetko a bolo to vážne... Bolo to vážne chutné, oni tam to grillujú tie kozy tak trochu na tvrdšie, čo my tiež akože nerozumieme v strede Európy, lebo veď my tu rozvárame všetko na blato. Ale Španieli, Italiani, oni jedia normálne kusy mesa, ktoré my by sme povedali, že tak kuchár sa zbláznil. Ako vysušené už. No, nie vysušené, tak akože, tak ešte ešte stále chýba ten bod toho rozvaru. Nebo toho rozvaru. Ale to sú také veci, no tam. To je zase takový taky typ, na Tenerife si rozhodně carne de cabra dejte. To určitě ano, určitě to doporučujem. No, to je fakt, to mají v každé té lokální restauraci, my jsme o tom dělali videa o těch lokální restauraci. Máte tam určitě nějaký typy, na co jsme točili na Tenerife, jakoby jídlo a tak co si třeba dát, nedát, co nám chutnalo, nechutnalo, takže když zabrouzdáte do starších videí, tak tam to najdete. Tam je jedno video čistě věnovaný, no, jsme natáčeli v restauraci nějaké v té tradiční, já nevím, jak to jim říká. Guačinče. Ale chybělo nám tam tehdy právě to loko ještě. No, já jsem to říkal, že jsme se odstěhovali v tu nejblížší dobu, že vlastně jsme jako nadávali, že jsme tam fakt nenašli za celou tu dobu, co jsme tam byli, no jako restauraci, kde by nám chutnalo. Ja to presne neviem, jak to je presne tak, že my sme nejak tak, že týždeň
My sme otvorili v novembri a vy ste podľa mňa niekedy v októbri odišli. My jsme odjeli... My jsme jezdili na ostatní ostrovy. Od září jsme byli na Lagomeře. Od září jsme byli na Lagomeře. Lebo raz ste raz vlastne priviezli nejak Liu, alebo niečo také, viem, to si pamätám. Ono mě právě volala, že tady přímo naproti nám prostě otevřeli jako zase nějaký To jsme byli, víš co, to si měl nějak čerstvě otevřený, nebo čerstvě jako to. To bylo, presne, to bylo tak, že to jsme byli asi na týden na Tenerife mezi Lagomerou a... LIRem. Mezi Lagomerou a LIRem, ano. Jo. Protože vlastně je to paradox, že El Hierro je za Lagomerou. Ano. Ale ty musíš trajektem, nezastavuje trajekt prostě po cestě na El Hierro, nezastavuje po cestě na Lagomeře. Takže ty musíš z Lagomery zpátky na Tenerife a z Tenerife na El Hierro. Áno, to som rád, že to ani neviem ešte tieto MHDčky. A dřív právě jezdil trajekt, my jsme vlastně, jak jsme přijeli na Tenerife v roce 2021, tak my jsme tam přijeli a asi za 3 dny, co jsme tam, my jsme si našli apartmán a zase za 3 dny, co jsme se nastěhovali do apartmánu, tak rupla ta sopka na La Palmě. No takže my hnedka prostě ten první den... To som bol v Madride akurát. My hnedka ten první den koupili lístky a hned jsme se tam měli podívat, víš, tak jsme to fakt viděli jako na vlastní oči čerstvě, jak to začalo chrlit tu lávu. A tehdy vlastně, jak bylo jako covid, jak bylo po covidu slabá jako turistická sezóna, ta 2021, tak oni udělali trasu, že jezdil trajekt právě jako La Gomera a La Palma, no, takže tehdy to šlo, no, ale... No ale pojďme zpátky k tomu masíčku. Mohl nám teda Dalibor ukázat, co tady má, nějak nám o tom něco povykladat, já mám totiž už huboplnou slinu. Ona si teďka čeká, až se mu trošku rozhoří grill. Áno, máme teraz asi tak ešte 5 minutiek, ale môžeme si o tom presne povedať, jak chcete. Doniesol som vám niekoľko typov mesa, alebo také, čo ja mám, také veľmi obľúbené na grill. Jak hovorím, je to, najprv predstavíme kravičku, je to mladý Angus zo španielského stáda pri Valladolid. To je centrum vlastne, centrum Španielska. Tá zóna sa volá, že Castilla de León. A Valladolid je toho také hlavné mesto. Valladolid je ináč veľmi pekné mesto na zastavenie sa, určite, na 1-2 dní. Teraz sa dostali aj s futbalom do prvej ligy konečne. Takže už aj sa tam má kvôli čomu aj inému ísť. No a k tým Angusom sú trochu ináč chované. Američania chovajú Angus do roku aj 4 mesiacov, maximálne do roku a pol. Tieto Angusy sú chované až na 2 roky. To znamená, že majú väčšie tukové krytie. Tak si môžeme pozrieť tu na tých, neviem, či to bude vidieť niekde, alebo kde to ukážeme na kameru. Že vlastne má takéto vrchné tukové krytie väčšie, na tom mramorovanie krásne, tak to už ani nehovorím. Toto sa volá, že... Ja mám taky takové vrchné tukové krytie väčšie. Také angusové. A tady tohle máš v loku? To je to, co som tam jedla? Áno, to sa volá T-bone. To je klasický T-bone. To znamená, že má vlastne tú T-čkovú kosť, ktorá je, aby sme chápali, že to je chrbtica. Touto dierkou vedie miecha, takže oni sú tak 2 nalepené. A je to takto, že toto je vrch kravy a toto je spodok vnútro. Toto sa normálne klasická sviečková a toto sa volá, že nízky roštenec. Alebo sirloin lomováho. To som tam baštila u tebe, no. T-čková kosť, T-bone. S tým, že ono to ide tak, je tá hlava kravy, povedzme si, že hlava kravy, potom ide krk, to je ten chuck roll, potom ide ribeye, to je vysoká roštenka, potom ide stribloin, čo je nízka roštenka a potom na tom je vlastne nalepená tá sviečková zo spodnej strany a z vrchu na zadku je nalepená pikaňa, ktorú máme vlastne hneď tu krásne. Pikaňa, krásne tukové krytie z vrchu, no a to mramorovanie, o tom sa ani nemusíme baviť, že to vidíte. Je to vlastne mramorovanie typu 5 v tej šarži, čo je mramorovanie od 1 do 5, a to je mramorovanie číslo 3, tak som to chcel povedať. Takže ešte 4 a 5 trochu vyššie. A akože to sa jako nejak od toho, ako od takého, že husto. Áno, je to, že to mramorovanie číslo 5,
toto sú rebra, hej, hovedzie, ktoré vážne idú na grill, tak to mramorovanie číslo 5 je vlastne táto záležitosť. Tak já mám mramorování číslo 6. Já mám mramorování tak 10, jo. No, s tým, že sú to vlastne to ochutnáte, že sú to, teraz vlastne tu máme 4 druhy rôzneho mäsa. A ochutnáte to, že vlastne je to z jednej kravy, a ochutnáte to, že každé to mäso má inú chuť. A to je na tom stejkovom mese úplne nádherné, že každý si nájde tú svoju zábavu, každý si nájde tú svoju show v tom mese. No, takže my asi tímto to ukončíme. Jo, protože ten prkínko mi tady nenechává vůbec jako klidnou. Tohleto video ve zkrácené verzi je na YouTube, to asi na to zrovna koukáte, v té nezestříhané verzi, tak je už teďka v tuhle chvíli určitě na našem Hero Hero a na našem Patreonu. No a za nás nezbývá nic, než se rozloučit. Mějte se krásně. A děkujem Daliborovi za návštěvu a za úžasný gastrozážitek a celkově jakoby to propojení toho cestování s tím masem a ta vášeň pro to. To je prostě... Ja ďakujem a myslím si, že sa nevidíme naposledy. Já doufám. A vy se těšte na další video. Mějte se krásně. Ahoj. Čau. Čau. A my to jdeme Jo, jdem to tady zbastit. strestat.